Ngibekisa. Unjani sithanda sami? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami baby. I think usuzile ukuthi ngikephi. So, bengisazokhuluma ngaleya ndaba baby. Yakhumbula ngikutshela ukuthi angisathandi ukuthi ungifake iminwe la ngemumva. Cause senginembobo manje. Akusahlaleki na kahle, ama-break angisenawo. So, bengicela bandla ukuthi uyiyeke. Ngiyacela ukuthi uyiyeke. Sengize ngazofuna usizo lesithathu. Cause ngiyafisa ngempela ukuthi uyiyeke lento. Cause ngiyabona ukuthi izogcina yona uthando lwethu. Manje ukhetha ukubiza abantu esingabazi uyokhuluma nabo ngey'ndaba zethu. Kuhlulwa yini ukukhuluma nami ungihlalise nami phansi? Cause uyangazi ukuthi ngumuntu ongathandi into zakho ukuthi zaziwe. Ngiyakwazi lokho ukuthi sengikhulume nawe isikhathi eside. Unyaka wethu wesi-4 lo, but alukho ushintsho lenzayo. Ngaphandle kwalokho imina owonakalayo ngemumva and wena awubi nalutho, which is ngangikutshela ukuthi angiyithandi mina leyo nto. And uyazi na ukuthi angikwazi ukukhuluma nawe, uhlezi ungi-overpower. But-ke that is why ngizile la ngizocela usizo. So ngiyitshela ukuthi futhi nakhona uzokwazi ukuthi ungilalele wenze into engiyicelayo. Manje ukhetha ukufaka abantu baku-TV kunokuthi ukhulume nami straight. Labo bantu baku-TV ibona othandana nabo noma imina. Uwena bebe ngithandana naye. Phela ubona vele ngibona ukuthi bazongisiza cause ngibonile abantu abaningi bekwazi ukusizakala. Angazi-ke mengihluleka la ukuthi shuthi uwena ongekho serious ngami. Ngi-serious ngawe kodwa ngithanda ukuthi iy'ndaba zethu uy'fafaze izwe lonke ibonwe wonke umuntu. Mina ngizothi mengiphuma ebantwini bangibuye kanjani manje njengoba usuthatha iy'ndaba zethu uy'faka ko-TV. Baby musa ukunaka abantu wena uveli la imina ozela ngoba ngi-serious ngawe. Ukuba ngikho serious ngawe bengizokutshela ukuthi asiyeke cause awungilaleli. That is why ngihambile ngafuna usizo. Ngiyacela sithanda sami uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Engikucelayo nje kuwena ukuthi siyeke leyo cause le yangaphambili uyazi ukuthi iyona mina enganelisayo futhi ngakuthandela yona ngahlalela yona ukuthi wawunganelisa ngayo. Manje-ke siyangixaka leso uyiqalile. Manje ingoba nginganalo ipipi ingakho uzwiwe kwabantu bamabonakude ngoba mina ngithi ngizabe ukwanelisa wena. Anginalo ipipi angithi uyakwazi lokho ngumuntu wesifazane ngifana nawe. Kodwa ngiyindoda kuwena. Kumele ukufile lokho ukuthi ngiyindoda yakho. No babe akukho njalo. Ngiyazi ukuthi uyindoda yami vele ngikuthatha njengomuntu wesilisa since abantu besilisa bengilwela kambi. Kodwa into engisho ukuthi ngijabulise phela ngaphambili baby kuphela ngemumva singayi. Ungathanda wena ukuthi ungabi nama-break uma uye-toilet uma uphisiwe kumele ugijime. Cha sithando sami ngiyakuthanda ngiyacela nkosi yami kodwa siyiyeke leyo. Yazi ngiphathisa nge-stress kanjani anginaso i-stress empilweni ngaphandle kwalesi sakho. Ngicela sikhulume mase sibonana lento ngoba nginyusana nangomoya. Amaphapha amasephezulu manje. Ngiyacela kodwa babe uyicabangisise-ke lento. Kube ukuthi ukuza kwami la kusikona ukuthi ngizela amahhala. Ngiyakucela bandla. Okay ngiyakuzwa. Okay.